mungkin sudah di Jimbaran ki. Usan payas ki. Rayu. Nasiku gimana? Iko liku tiang garang kau ki. Garang bapak-bapak nih kok. Pokoknya mantap nih ki, mantap. Ini laisnya mau Ajang jagat pujaan barangin bapak-bapak. beli penggemar berat adik Budian adik seksi sekali. Ajang jagat Karena kantor modalan masih kan Sampun puput ring Jimbaran. Di kari nginep. Mana siang ah? Siang.